twatumia mariogo akurwa sendagira munabona tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere Eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Bono nini ngana tema bono ngatiye binte na reko ni oriseli nganza ko ni detail na lende bona bonko na tigete binte bi expire ke kogera yogo chiko kobege duka koni agente ke makapa kagere kwanyore binde ibi expire bono ngaro ya tiangoni ebinte bitari ku expire bone metungi matresi amarangeti nebinde awao Kero kurigereria magara abantu baroroba maitenga ebinto koni nolsen baroba maitenga yogo supply ebinto kero kineno nabantu bali bagweta naine nakibaro kero baro chobonchire bwa gobweranire nse kero kende nakino ne chinkwana cyabo cyarenge ai wala yore customer abwate cyantamete ko gararinde kero maito mundu wanyore kweranire nse Because matiganta manyo abasani bane barenga inkanyora mbayo. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Chumoli keribono na ukwali ndawansi ya sobereta se marogoba yabono nyirabone litukulia bereri nene kigima nabego litukuli kongo chia sabange anego chia sensemelia yaboncherelia obono banyora emerememe kongo litukulia rero bwate kana buna mbaikere netia sobo onchereri bwabo aniga ene kiwe ko bwate kana nokurobekana wakorekana chinzi kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii buna chinse muchinde jitigiri maiga sokorobekana kweli tukeli gali lero salikini 12 mutinyo gatana kabero mwaka bwekiri bubere na meronge 23 gakene ko kwaligania SMS ya manganama yanyaro kumunya senchira yobo ikiranu nekero yaragire Ensa Eyemo yabono margoba inyara abantu batano nigo basiriyo mabwabo ensemeli ya mlolongo kutoka se kaunti ya Machakos kubwatakana no kurobekana wakorekana lituko lyale nabo igomore kyama keodi emrera morodinga igago keire getambukira abakenya baimukia na wesokia sobonge na okorokorobekana lituko lyalero ayungati yali umoncho murirengo chikukumanya kerobono kurobekana gotindukane kigwa asomo cyobusongo anene nsemo ya mwembe erebono yere libagali nene asokorobekana kwelituko lyalero Eyemo nenda mange sananso ikinkomanya senchira yobo ikranu Ensa Eyemo yabono maragoba ngabokondra gotobwati agweterensemeli ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the Digital na bagensemeli ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News. Boygo Joshua Auta nigi aligandi boy kirano ko yaretera goetera somonwa wimanyereryo ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chake mesa ya manganama ya sobwango kurwase county ya Nyamira okorobekana gwakorekana lituko lya lero ni gobono abamenyibe county ya Nyamira gati ya babonchorelia anensemelia juakali batebire buna abantu abange barobekana atali bamenyibe county yo kolengana boni gobatebire buna abantu barobekana ensemeyo ni go baruschi uchinsemo chingao na gocha korobekana imeye county ya Nyamira moja buna kawaida ngana ndio kale biashara ndinga kanese nje bigi ndi kile na kirogende ngwa kanande kiombe lakini pati mbaya karona boka nanyora kitaili kisambira maandamano acha kitumapema karabwa musunto era kaigoiga ama si alini ngama chikobanga namba gania sitole panda bambanya gotoka kirogende bakomboire gocha bono na butu asali ruguli tukuleto ya lero ndoranyora kende na kobwa mono bono kiro muntongora aralenja singi kitali sambire para biashara mbiale ngo montayo ko bogoli kigali chiko meta abantu bakomboire bagira bakora maandamano Nyamira ntu abantu banyamira ntu angeti maandamano n'abantu abaturifu nago tigara imeye county ya Nyamira muri kitokoro se county yobo igoniga twarigani robot bene igoro yokorobekana kweli tukuri alero asaba igamenye benseme yibatatigara maiga asokorobekana kweli tukuri alero jobu maangi na mange Ekero abakenya bakora okorobekana chi county ao county Nyamira tetigiri maega asigati abamenyi baba bagwesokia asobonge na korobekana Tutu wamnyakanyirie kege tambe baka chesechi mata ituko amalembe na masasi bago tetani shitiagasa karaira ngara dama na ade bodu mobo so jisukuye jintika abo sitogole ruto moto ito mana nigo bosombi bwabo botenenigwa chipara chinyinge cyaba kigotangwa nemerero namagena anene mono chipara kigosoa omuchi Onyamira korwa sensemo Nyabite womboga tente ne chinsemo ao ime county Nyamira Baranchali gweteka galiende yonzi teyo yobosombi ase bose public service vehicles endeteyo yarorekanire para gaiga asaba menye bali gotumika chipigipigi iki cyaba kiko kinia ligo limono abaraitwa batugusanga nabo mbate yabukorobekana okungo kikogendera bakeserekali aberege koigwa ebirero byabamenye be county ya Nyamira chipara chioka chibeza ko tumenye no gwatumire bese chipara chiko koraga bono inje abaskari batagite kuturasira masasi itara abuna kindi kionda endo twatebire etotagete nga etotagete abanene bamanyanga obogima bwakomire kurungatagwa Now, team was Bagusi. We want to warn you. You are this number. Ekiagera abana inji ambata ketibinto binge. Bana jaba ken gero aba konye ken gons.
Bani jabate tigasi. Bato ikere bi. One gasi ya wege tu account ya bantu ko na banya miraga. Ote yori kilo bantu ko subuna iro bachi kodi. Aba batagete obosibokie oira nese. Asensemo y'abamenyi bayicyanira agokongamano k'ubugima na gusaba serikali gutegerera ebirero byabo. Bono ayo gusuka mambye kero kuboka tubwati kende pi igoro chobo gimobo enjera to promise ti nati aslas baka bono iga aslas bono iga tokonye ko aslas bado Aiga Nyamira egato kora to waka no chibere esi sukari ya bere nesi esi miti ye kwere ngori twaba koma ni mwanzore ye ngori gari obosi ngobwati nyomba nakingote baiga oru na ani Ruto nakasangwa ngobali galie koma ni mwananchi bayele sukari kunda amechoka vijana we kunda amechoka ungeshu Aslas kitu gani hiyo? Hakuna. Kingo reported ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Angi. Biye muno mulikite kurwase county ya Nyamira sorobochi rwase nchere yoboyekera gotigana yubono moncho murigereria imeye county ya Kisii anane ime katikati yomucho bosongo obosombe niko bwarakana gotane kwasiri tukulia roko bwatakana no kurobekana okugwa kolekana semambia ya lero nabo igokwiriro kurobekana komenta ikachinsa chia margo wabo nchereria ni go batigarete kwe murungania asara banyorra seri tukulia roko bwatakana no kurobekana okwo Tuara tigakora chakuri tuachire boni batwanya Ensa yakanyeke bana baturiye igando chinga twa karansire tuteme toro senga nane itokora nano busiwa maraho ni chigari ndo chemboni gachiko na kucha Eyemo barra senga nyara ko watora affected yese njo ndo ikonyara ke ndiba ochonya ndiba yani karayo chiroro na nento tokonyara ndi tuagenda tuanyora tuarangira lakini bona kare chita iyo mna lero mugwa murengi tonyora tikende kare kirona ntire to koribia bona iyo buna nacha epikipiki yanki kisayantu tona tuave na maguru paka gai rorite gochiru ya yesambu umuibi no asamire tinguta kwa kanigari ekero mwana inki akire ko kurine gari na ntino tokonyora tuanyora tuira ke no busio bunyu bataki tinga kitokonyora usikigane chiko gara twakoribia eno monto para ena arali litiko lipong ekara para no ante kemete ngoli korwa airira bana ona lero na muro chikari nkiya ane gosa umurai Ruto obere ga promisinga amamboga boda manto para nga ngogo to arenge kenda Oye ikira bono atali utochari Nonyo kurobekana okugwa kolekana seri tukulia rogati amenye kurase county ya Kisii abange mbeso kya sokurobekana okwo kolenda gati yabo ni kwa muchiro kurobekana kuli tukulia robuno mulikito ndemo Steven agotomanya Magega yo kurobekana gotinde me abosongo litukulia 77 rero nigebirengo by'abanyanyembo byerobereteke boikira no ase bali bari guchikurobekana ababwatani abo bolene nigo batara Ensamo auchirange na Kisii kwenekia bali bari kurobekana mbali konyora ibagali nde lyonsi ryogosoa sobo gatagati bwa bosongo CBD aba onchelia nigo baobwa koigora chituka chiabo rero ase chinyinge chiabo chiasie kirase kegetambe kia rero ase nonya abantu bali bosongo barabake mono bono muna maandamano achagete amanamba kweno rakongori chintereba ndagera nawo seti yagundire one gotima anyandi yae kunyarekana mheshimiwa Ruto bachango no mugakorira irotinga bakwane baro na kitogosoro bukenya benchengije ne chinze chinde chiratonere obwo na bututete go siribo songo yaito na ande kurumambia twasirio obwo igotete bare mo bane baso town e biashara bigenderere gosari babantu bami iga tore bosonge town igotutagete go kasibwa mangana ya maandamano twabogera jo koigore biashara bito twanyoro bogime boro bakong tobo chikorigera libone gas to korigeria abane ndagera koruna na baro banyora baragera rero twanyorre ncherate yo torakore
etokumetie taoni eye ukira rituko no totegemeta aboni getore etobekire toroje tore siropi ndobwatiga ntotokora bosongo etokumetie taoni ena kiabeire ngati yabaonchereria n'abamenyi basanga na Ndizi TV nigo bagikeri boko ngokorobekana kubwate chibura buru ase bateba nigo chikore maria uchumi mono omonto otete gokora maandamano lichiko ni mwancherete lakini omonto gosambe gioski kyo omonto rero bangi namba igoreti bakone matunda aba murambara bako bimokimokokoteni na kirigento uchumi nebembe kere to gosambe binte ebigo ntorikorosi uchumi igo twatebire rero nga ase Gusii na gochimotu ake to gochikogenderera onye gukora maandamano bogoria masakara ngora nabo Kenya ekoranga kuandamanire amagana yo gosamba chitaeli kumisa chipara chaito korosia bitongo ase abana baito bagokora biashara bye chipigipigi bagokoschi accident binte bintu rigo chigwanja whatsoever nonye nabo nigo baboririo murai bwense William Samoei Ruto kunyara gokiana ni ekerengo gia uchumi imeense elikororo byobogima na vile mnaona imesafishwa hivi yote vile imengara hivi si eti mheshimiwa Ruto ameshinda. Ukweli tukwambie mheshimiwa Ruto, ukiona kila mahali uchumi imesimama hivi, hiyo ni kushinda ukako umeshinda. Si eti tumetushinda, ile tabia hajafanya maandamano. Ile kitu ningekuomba mzee Raila amejaribu kupigania inji, jaribu kumuita muongee na yeye. Ndio muone vile mtasuruhisha hii mshikamano ambayo uko kwa inji kwa sasa hivi vile tunaona. Asarit kwa maandamano akora unense meri azimio igase county ya Kisii niga baskali baikaso bongase chinsemo aona kwene kibuna bali kurobekana bali gosari bintu binde byonse selitu kwa se kurenda gwetero kurobekana kwa rero no bwo bwale ngororo nigo chituka chinyinge cyanyara ko bachigosie kwa asekige tambe kerit kuri rero kuripoteria Ndizi TV korwa somo chobo songo elietariane Ndemo Steven Biya muno muri kitonde mo Steven Asorobo churwa senchere yobo ikarano gotigara boigasa mangana renge tokorobekana ni gobono gati yabamenyi kurwa ase county ya Kisii boigo bagorokorobekana uko na korokana komochia auko taurobekana kwa bwatani bande ase chinga kechibali gani okorobekana gwakorekana lituko ya lero ebinto bibwenere ebinto bigwe omonto muna inche kenye yohuru ya serikali ya ita yohuru igona amenya tobo gimobuya nari kuragira kimambi magoroba na mugaso lakini kuruto choro muntu kuronga William Samoei Ruto oino muntu tuzumbuire uzaliriense ukinire bintu amaguta arenge chisiringe chizinini ka komenta ziringe berekera lituko omotienyi amabuta ikira ziringe 30 omotienyi ama komenta 30 omotienyi onde 30 bono tukuburiga gagukuri myaka 5 amabuta tujikore milioni gozena kiata ketase lita ngiye kokoni ake yebinto njino muntu nakanyura gatambura kana iga gantaka ayana amate nkunyu bono iga ana amate nkunyu ezukari kana kunywa tabe kire zukari ywerede ana kunywa ngoli tabatikana waka wake koragira limori tuko na karagira gatato ebinto tikiro na bwate bona gazi ngo sentubiti bona gazi kiro bwate ngo senwantu abana mari go tsukuru igoro yomurai tu atorete ndundo tatu ko koruzi obisi Kitoko sabo mheshimiwa Ruto, we are requesting you Mr. President. Sisi hatutaki tukuje kupiga sahihi tukutoe tukuembarrass. Yes. Kiti ulishachukua, hatuna lawama. Tunashukuru Mola ama tunashukuru Maulana. Yes. Kila kitu tunataka mheshimiwa rudisha unga ya mahindi chini. Mwananchi apate unga ya kukula. Kwa mwananchi. Kama saa hii mafuta imepanda. Nchi jirani Tanzania mafuta ni chini. Wewe kama mheshimiwa president, kwani huwezi kugharimu maisha ya wananchi wako walikuchagua? Wewe mwenyewe ulisema bottom up. Ulisema bottom up. Sasa imefika, saizi imekuwa nini? Umetubadilishia bwana. Kazi yake ni kupanda kwa sababu ni kwenda Ulaya kupiga matrips all over the country. Utaki kujua vile wananchi wako wana. Na chinga kichi kati ya menye kurase kaunti ya Kisii anasema ya Nyamataro na Nyakoe boigo nigo besokire asokorobekana kuri tukulia roni go wanu bamochiri mubungo sauti mogrango Silvana Siosoro anasogosona noboraiwe kaunti ya Kisii na goteba buna abwante gosiko mugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simba Arati.
Omuntu ko kuozoro ko tenga to igotete. Kiozoro tu agozoro ire. Omenye bagirango se ino oto tiga to menye no morembe. Okwane no morayo yo ko kuruto akeye binto. Amaguta we ezukari we. Obosibo we abantu baragere. Bone abantu bari nchara batarari kene kionsi. Na kiutage tutomenye. Mr. Soro, tunakuambia sisi mwenye tuko na gavana yetu anaitwa Simbarati. Mwenye alichaguliwa Etaya. We don't know you. Sasa wewe mwenyewe unakuja tauni yetu unaanza kuleta furugano pale sisi anisiki. Mheshimiwa. Wewe ni Ekra yuagendrede chinsemo Nyamira County sinigo chene kyomuremba siri tukulia rero anene nsemo yakegogie gutoka chinsemo chiamara no naboni gobonchirire no bosombe bwatigara wale marete na ikirega igando chenga obotoere dumbororo kindarura mangana tatige ntugi gukumia ndo chirna ya tangazo twenga rero maandamano kurwase asimio pati mheshimiwa Raila Odinga ne timu yae igondo chenga gariteye kurukuru Gusii kuchibosongo ko asega igaro batarumboro nanje ngo sabanga obotoeru barengo ko bakenye yarengo binyenche mono kobwa abantu babo chake riots kuchakuriya kuchana kusamba na kuteneya sa mondo da yora chega igachi kubura na no gosietinga gusego biashara na gutanga buna wana abantu abangi bono nje chinga kichi batakire kwagacha uja barasikia dio buna agaga bagora mabati bagora na bintu bindi ono gusanyina morembe tokunya iriya kabiri yente ganene ekera hate mechi abana be school abana bono barasikia primary school secondary school andibune teken kwego tugayo ugusanya abana abumbago na gotigana itumurekera lyagendrete gokorekana nigo echinga kicho omurebe kyama kya ODM rara moro dinga sokiro kwanera igoro yokorobekana gwakorekana seri tukolia rero nigate biruna omujega babwati bokomera na bwatani bayichinsemo cyaka mukunjimo ye county ya Nairobi eri kwana igoro yokorobekana kuri tukolia rero chinse cya margoba nigo sukiwe kasenga ketamanyere ko bwatekana ne lyabanyanyimbo bari gutumeka chinguru gwetania kerengo konengana rero nigate biruna goika Ensa ya Kenya na bwatani baje nensemo yo kwamerera serikali bagendere korobekana goika serikali ya Kenya kwanza yaigule okogani kwabo rera nigate birubona bachikubwata nande kuliga chinchira chinde echo kanyara konyagaria serikali ya Kenya kwanza goika biro byabo byegurwe. In line with the intelligence we received, armed goons have this afternoon descended on Kamkunji grounds and shot indiscriminately into the crowd. Police have used water cannons to disperse those peaceably assembled there. In order to protect our people and avert more injury and loss of lives, we have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamkunji grounds this afternoon. With the unity and commitment, we will force Ruto to give Kenyans a good deal. We will shortly communicate the third wave and the next course of action. With the unity, we shall overcome. Otigara boiga samangana renge tokorobekano yire kuligie kerwo kyobora ibwense George Wajakoya ligori tukolia lero neranya aba ose abagakora ukorobekana ase county ya Busia na gotebuna serikali ya Kenya kwanza nigo yasinyirwe kerania emeroberio emiya ane chira chiri balireta ba Kenya Wajakoya nigatebire buna gochiwa wache mbagandre kubwaterana nensemo yo kwamerera serikali goiga Kenya kwanza yaene kirina ngoyirire amagori y'ebintu ane no Busia na baigo amabuta. Sisi tukiwa hapa, sisi ndio Wakenya halisi.
Baba amenituma akaniambia mimi na Oparanya na Eugene tukuje pande hii. Ukalishe wefu. Alafu jamaa siku zao zimeisha. Muliona Ruto akifanya vitisho ya pesa 8? Aendelee tu na vitisho na akienda huko State House. Nataka musaini hii kuonesha kwamba wakati wa Ruto kutoka State House ni saa hii. Maandamano ya leo ni amani. Si namna hiyo? Sisi tunalalamikia hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Kwa sisi wote. Sikali ndio? Ndugu zangu, nyinyi wote mujitoe ili tuandamane na tuambie nchi ya Kenya yote kwamba tumechoka. Kirayo agendrete nyira abantu batano niko basiriye magima bwa sensemeri ya mlolongo kubwatekana no kurobekana kugwakorekana rituko lya lero we kiraboni gani gotokumanya kubuno kurobekana niko kogendrete kwene kwensema ya Mwembe imeye county ya Kisii gosiko gucha chinsemo chindo mwanchu muligereria obosombi niko bwate nasege kachinsemo chiriche county ya Nyeri rituko lya lero asa abali bagotumia obosombi obuwe bara senseme yo anekiombe kya matatu barokana gotaigwana nako bachana chinkwana nekiombe kya NTSA asekeria NTSA baganiri abarundi ya Kigali konyara kuringoligwa wojia ile shida iliyoko na madereva ni hapa Murkomen alikuwa amesema madereva warudi shule ndio barua zao ziwe renewed. Wakasema hataki condition, wanataka barua mtu akienda kwa Simba alirenew barua yake kama vile alikuwa renewed before. Niliamka asubuhi na mapema kuelekea shule Udhaya Boys, lakini nikakuta changamoto hapa na pale kwa sababu hakuna magari. Kuko na mgomo, tumetembea karibu kilomita 4 na tujui tutaelekea wapi na tutamalizia wapi. Kama ni accident kwa mwaka wakisoma waseme Nissan matatu imeua watu wangapi, basi imeua watu wangapi, personal vehicle imeua watu wangapi, wale wanapita kwa barabara na miguu wamekufa wangapi, wapikipiki ni wangapi. Kwa hivyo accident yote isemekane ni matatu. Nimefurahishwa leo kuna job, kuna kazi sana, sika kitambo juu ya venye magari zimegoma. Naweza penda hata kuishi hivyo. Juu saa hii hata siwezi kosa 500 kupanda. Na kirayo agendete kone kiwo kwamirane kwa matera yibono akonyara roberu gokorekana se jiskuru niko bono wasukiwe mutwe kubwatekana no kurobekana gwakorekana se litukolia na boigoni go matera yoso kwamirane okukwa matera kurachi gokorekana maiga ya serikali koralia boyia chitaliki chio kwamirane kwa matera yo. So we have got a very young They have been going on from Thursday last week. However, due to Sapa on Friday they were not held due to security implications. They resumed again this week, and the organizers, based on the fact that we're not sure about the outcome of planned demonstrations tomorrow, the primary edition will conclude today. Tomorrow they will break. On Thursday and Friday we'll have the secondary schools. Abamenyi kurwa sensemo ya masimba niko bago kirobo koryobo ya anabo iko koryobo ya no MC bogwede yo anasoko urokwe bara kogende nyagitari asenseme yo ya masimba. Samarieta eriki machurangoro kwa amene twatebire ng'ombe ya mona soko igore pare yabere ge koreto gosoku e picture mbase masimba lakini nda soko kanyatua kanyire twarore ng'ama gendra chakire e pare ni ekoru masimba nyagitari mega ya connect metembe no ni gonto kanyete umwesimi wa manduku atoroserie pare ya kwenda metembe lakini twarore biyo mwesimi wa posi MCA ito ya masimba
yabere kugure pare ga yabere kore to soku no go chabu sana se masimba konya buna masimbe ko chikoigoru no nyene side ya korogoro chiduka chibe chikora bigwa bono no ne biasara biche bipanuke go cha Park Street no ni ntunto nyorenge bitoki toko iraba tawate bambia mona se mere mu atokore ga iga go etase ngenjo kwanye pare ye korale kanembe no ina abantu bande mali batamaiti go cha maiga lakini wono twago kila sengenjo ntojo tonyole chinyombe chitu cha maiga ya chitumeke na ndio tonyole biashara rende twanyora abantu ba toletere bintu nsaiga twawa era tonyale go korana ndio biashara bitu maiga Yemono na se para mu atoro se na kira yuagendre otone kiombe kemo gia Joshua Nyarechi Foundation asiri tukolia ni gono kierwa bokonyi ochia savoro kiwa roboti mwanchu muligeria turachiko kumanyia karo chiara grechinze sato chiabo tukono go muraibu ense William Samoei Ruto nigo wana bekirese yoko igwana na bago yokoreta magendro gati yense ya Iran na baigo nense ya Kenya kidichinga kichuba igo mulike tomiru de mumanyi niga twaligan roboti rwabene igoro yokorobekana gwakorekana tukolia lero ime ya county ya Kisii asabanga barokana komochia okorobekana kweli tukolia lero ayonse asalibwa nechinze sato chiabo botuko kubwatikana nebiro nkomanyi gubuna nse cyane chiabutokire nganchere nyakiro musumari gabo mangana ya century yobo ikirano chikoro gaito buna botamba seri boningo ya sansa munanere na okumanyi buna bali kibaito bagendrete ko ya ligano litwali kubwatana nere goitera sumuna wimanyiryo iga kroko Joshua utekero ko Petro ne mokira aende kichibi cha munere gicha wikira century yobo ikirano tomera ni sato buna botambere tena nchen kroko Vincent Onyancha.